Mizoram Legislative Assembly pakua na thut khom masaber nithum na voina ne akolisi bial tu MLA Pu Lalfamkima chu tu omlovin Deputy Speaker thlan nani thlan chu ani nu hian MLA Pu Lalfamkima hi House Leader Pu Lal du amale Leader of Opposition Pu Lal sanamaral te chona thut nan ruaya Pu Lalfamkima chu Deputy Speaker thlan ani chu lom amati thu soin a House Member pui te troi omnel fin chu na amamo ti soin thei top chu a House ta na tangkai taka malak puya asom bokani Avoin Mizoram Legislative Assembly thut khoma hian November ni som polisang ni somni pathuma boral ta ex-minister Pu Lalbiak Zolasu na hun man naniya niminalar sab Dr. Hari Babu Kambam pati thu soi chungchanga MLA Lieutenant Colonel Clement Lalming thangan motion of thanks amuf chungchang soi ho ani bok motion of thanks soi ho na hian MLA Pularin sang ral te chuan lar sab thu soi chu tha ti thu soin sarkar thar enchin sarkar chumi pui hne na anin zorna angein kalse tha ati thule anin zorna le anti tum ang anti hotling lawani chuan thei top chu in sarkar khalngil turin ma an la don ti soi thalai te e zona bultana tura Mizoram Development Bank anin zorna lar sa pin asoi tel lo chu poi ti thu soin nakum budget session a chuan lan nge be sei thu asoyani Thorang bial tu MLA puro mingli na chuan kalphung thar thachi an be sei ti asoya kalphung thalauchi aom chuan ando dal don ti soi bukin MSSB chu a ai thazok thil dang manga an thak don ani chuan tha atia ani lawani chuan MSSB chu tha ti thu soi na thial district pia lam zonga minister pakhat sia aom chu poi an ti thu asoi bokani Rural Development Minister Professor Nilo Machuan corruption free ti tarlana omchu antan chona lian takani thu soya corruption free an nei theina turin thei to pan chu don ti soi environment hum haltung chang tarlan omchung chang soi bokin thei to pan chu don ti soya inren jemnan kalpui tur po ataka an mu chomek thu soi bokani supply minister Pubila Chan Zawa chuan na thaptu te pual bik tan cheng vai bel seja somdani ani thu soya Pul Doma Sarkar chuan healthcare bill batan vai bel chi somli da ti po soi bok mei sedin mun choi kan chung chang soin kan ram kan nam moina chu mei chia ten ni ti soya mei chia ten himna an nei thena tura chulam hoi lar sap thu soya alang cholom omati thu soyani Mizoram Legislative Assembly pakwana session masaber ni thum o chu voin tlai khana chiak ta a voina session neya kolasi biala zpm ticket a thlantlin Pu Lalfamkima chu tu omlovin deputy speaker atan thlantlin ani voina session chanani vele tunjum session le session hunung ber in kara member hlui boral ex minister Pu Lalbiak Zolasu na hun man ani a speaker som angin house leader Pu Lal du oman Pu Lalbiak Zola chanchin a soya hemi hnuwa hian leader of opposition Pu Lal Chandamaral te Congress MLA Pusingun Lian Sungale BJP MLA Dr. K. Beitswa de chuan an sun tak chanchin an soya sun nan minute khat chungoi rengin anding chun zomani hemi hnuwa hian speaker chuan deputy speaker atan hun tiam chungin mi pakhat chawin mingap ek lu thua soya Champhai North bial to MLA Pu H Ginzalalan Kolasi bial to MLA Pu Lalfamkima chu deputy speaker atan arota South Tuipui bial to Pu JJL pek luan a thlopa midang ming pelut anom lawa wangin Pu Lalfamkima hi chu tu omlovin tlinga puanani thuasoi Pu Lalfamkima hi house leader Pu Lal du omale leader of opposition Pu Lal Chandamaral te ten achutna tura an shwaya speaker som na angin thu toy asoi chunzoma deputy speaker a thlan ani chulom amati thule atna chu chataka hlen chu atum thuasoi deputy speaker thlan nei ani nuwa nimina assembly house alar sap Dr. Hari Babu Kambam pati thusoi chungchang alom thusoi na motion Champhai South Lieutenant Colonel Clement Lalming thangan aputlu chu soi hawani a member somthum pakhatin an soi ho nuwa speaker Pu Lalbiak zama chuan tlai darli le minute somni pahni khan nithum o session chu tiamchin omlovin ati top ta ani Assembly Deputy Speaker atan kolasi bial tu MLA Pu Lalfamkima chu tu omlova thlan ani Assembly Deputy Speaker hi vo in session a member hlui thi sun na nei zowa thlan ngal ani a Speaker Pu Lalbiak zama chuan Deputy Speaker thlan na nei tura ming pek lu thei hun nimin tlai dar thum le achan ve thleng khan Pu Lalfamkima chawin ming a pek lu awangin chu tu omlova thlan ani ti apuanga Speaker ngen angin Deputy Speaker thar hi House Leader Pu Lal du omale Opposition Leader Pu Lal Chandamaral te ten a thut na thleng an shwayani